Hello guys, kublay chipu. Hello guys, Pia chat ya klein bah em te mtasi ngan pedi surprise fisia. Ke ai ka ba ngala achieve mo. Te tan tan. But thank you very much 500 subscriber. Kani em ngadrohi ngai rong hi mo. Ngala tre si tombaha. Kini belute le ikun jonga. Baik kini ngali bam nang draw te la si draw kon mar bet kami skusu la kan pus ne. Te nga kani tang naman ta jong phi nga draw kani nga kwa ban ai thanks if he ki bala subscribe nga la poi hado san spa mo kam dei ka ba sup tam dei ba rap ma phi te kadang sa ko surprise bangan sa pen phi te ali lehap da ani nga nga shed mo ang pati antun aku di sentiu dok per di mo ni ha jan loi pe wet 1 2 3 pe new day suji te kik tengam don te nga shed do suji gen namanta 500 subscriber te bangala comment bah te new di suji bang shed hi te fitnan em saya comment mo te katari ru da katari da tari orki rundan te finat fi ali orki le finat orki ada nani ini ada tu ot bun ni mo ot khamhe se kuntu kan ot ta namun ta jong phi mo subscribers nam ta jong phi ya bar khoi ki ba subscribe yang first time or ki ni ki suji re la ha ni husband jong im nang ala nervous sinafti mo ne mo unta ang penbam ya phi sama lahap tu milih babam hi siu pun masuk yang agen boleh alam tu habret ai kasha bang ya fi ki subscriber ru mo naman ta jong fi ni ru ban ai dem lar em apa hai apa mobile te shupe kom ni ge tu ni kier nga shed hi nam ta jong phi pe ka ni ru nga tho hi ba ro khat ke ni le daga idea lo jong hi te tangga tahim tangga sngi Tengah aingo ifisia shibun ba feel like subscribe hado sanspa te dang ya keshan mo ini lok ngaru